Tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini Mama Hafiz mau makan. Di sini ada nila bumbu kuning ya teman-teman. Ada tumis genjer, usus mercon, lalapannya ya teman-teman. Ada bunga genjer, roai, rebusan daun singkong, ikan asin, sambalnya sambal terasi. Seperti biasa sebelum makan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Seger tenan. Mari makan. Wow. Tol. Tara ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Mantapnya. Wow. Oseng mercon. Pak usus mercon.
singkong. Kita balik teman-teman. Wow, mantapnya. Coba. Wow, dagingnya. Kalau ikan nila tuh kalau ikan nila tuh dagingnya pungkil betul ya teman-teman.
gurih. Alhamdulillah. Cukup sekian ya teman-teman videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbarunya Mama Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.